Meta matul il-jum tal-ħamis, delegazzjoni ta' membri parlamentari Ewropej kienu f'pajjiżna biex jistħarġu is-saltna ta' dritt, fid-delegazzjoni kien hemm ukoll l-Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola. Meta staqsejna dwar l-imparzjalità ta' din id-delegazzjoni, membru tal-oppożizzjoni li tkellmet bosta drabi kontra l-istituzzjonijiet Maltin, il-chairperson saħqet li huma għandhom bilanċ assolut. Well, to start with the last one, completely fair. I think this was a very balanced approach. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet stajna nosservaw li l-Metsola viżibilment irrabjata meta One staqsa dwar il-kredibilità tagħha u tad-delegazzjoni. U jekk kien hemm nitfa' dubju kemm din id-delegazzjoni mi imparzjali xejn, il-chairperson għamlet din id-dikjerazzjoni surreali. What I found again, if I compare to Slovakia, there at the start there was clearly mistakes have been made, errors have been committed, and maybe they were not as. There was a certain reluctance, but I had the feeling when we were there that had definitely changed, and they're very committed, and it's gaining pace. The investigation here, I cannot judge. I don't know. Fil-waqt li għal-qtil tal-ġurnalist Slovak, l-awtoritajiet ta' dan il-pajjiż għadhom ma resqu l-ħadd. F'Malta, f'inqas minn xarejn wara l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, il-Pulizija Maltija arrestat u xliet 3 persuni bil-qtil tagħha. Sa dan it-tant id-delegazzjoni iltaqet mad-Deputat Prim Ministru Chris Fearn u l-Ministri Edward Cicluna u Owen Bonnici. Il-Ministru Fearn saħaq li l-Gvern jitkellem dwar it-tisħiħ tal-istituzzjonijiet u li ħatmu l-fuq mill-liġi bil-fatti fideh u mhux b'allegazzjonijiet li eventwalment ġew iddikjarati bħala gideb iċ-ċertifikat. Ħafna allegazzjonijiet li xuħut anka delegazzjonijiet fil-passat li kważi ħaduhom bħala fatt, illi issa għadin nuru qed jidher anka fil-każ tal-Igrant għax dak kien żvilupp importanti ħafna, illi almenu dawk l-allegazzjonijiet illi saru fil-konfront tal-Prim Ministru ma kienu fatti xejn u kienu biss allegazzjonijiet li issa ġew provati li ma kienx vera. B'reazzjoni chairperson qalet li għadha trid taqra l-konklużjoni tal-inkjesta u warbet il-fatt li l-maġistrat inkwirenti mhux biss ma sabx evidenza iżda li dak li tressaq qudiemu kienu dokumenti iffalsifikati.